Ырас қаллан ырдақ, чәлген қаллан тәлгәһәләқ, ағыз арыл қаттығастақ, арағас қаллан аластақ, үз бодол өрікуер тыыннақ, үттәқ тас үктәлләқ, үңәр сүктәр сүгүрер, үрдүкі айылар бұд. Сеген кыл сиһин түйтін, силeye баттан кәбіспіт күрдік, Селе маңан артық сарба кыл самытын түйтін салай баттабыт күрдік, саргылақ арағас сабыдал артық сүді итчілері. Тымны орaya өймекәңе толбоннақ таман томторға, көміс кәлләқ көміс күріға, әбән саха нұтча, или әйені өрі тұтан әңердәхен олырор кәнчәрі ұтчаттыра. Таз қая жайыңыттан, уот байғал улағатыттан, ити муараң әріттен, мустақ муара мұннығыттан, олың қоту хадиен ат-аттан кәлбет, үтік маны ғылжыттар бұд. Үтік өймекөн сиригер сыспай селләқ өрді әуес кәбіт дойды тұғар, ұғын еләқ ұлу олың қобытығар анам мұтығыққа, күрі жөғөй тойон манылақ оғыта, алғыз пыт бастыңын ылынан, улан бе уйгутун амсаян, оңю улақаны турда, ұғық ыралаға ұғылынна. Бәрінлер Саха Республикатын бірабытылстыватын бірісәдәтелін сол бұячытығар 16 олонқо ұғығын тәрьер қамығыятын бірісәдәтелігер Сергей Васильевич Месниковка. Күнді сақабетсерін олақтақтыра, өммекөн луғын жоғын маны жоны әргеті, ұтық маны ұлжеттар. Әхегені барығытын 16 төгілін ұтылылар олонқа ұлғыға өммекөн луғығар сетихиләқтік түміктемітінен іс сүрәк бүттен әғадырибін көңілләр. Үш күн ұстата ұранқай сақалар уанна қотуғы түріт нұроттар, төрбілен лосый бұт өммекөн луғығар Уйгу буяқ ұғық ұғылынна, алғыс бағасығылынна, үш күн ұстата бұ көміс күрі түхілгетігер, сақа ұрғата ұлланна, олонқа байтылы әтілінне, тойық тойылынна, қомыс жүріскен тыға дорайда. Үш күн ұстата, сақа болғы темерін тыға сақа ұсыран оңғықтыра оңғылынылар сақа таңаға тегелінне. Үш күн ұстыта, сақа аттақтыра, ботырдыра, арас, улус, аттақтыра, сон сұрақтақтыра, түріт көрімітігер көн көрестестілер күш бұлжастылар. Ити барыта бігіге, сақа бұтсырын жоны әргеті нұротын, үйеләқ байын, үтігейін үйетіті, кәнәғаске үтчаққа тиреди тарғаты болыр. Үтіктавыллах, өмекөн лұғын жоны әргеті. Бастан тұран мен үш сұрақ біттен әйеқі, олықтақтырға барға мақтатыл бән текпен бағарабын. Әйеге үш дұғағатынан, жың бағасын ағатынан, үш сүрәқеттен бұ
үрүң тунақ ыһығы терейсен, көміс күрі түхілгетін тұтан териен, манылан ылжыттан көрсібі күтігер барға мақтал болды. Төхі дағаны қабаран тымды, қабыллар қабартытуыл ордор күт. Төхі дағаны кыданнақ кыхын келбейір кейінігер олық сұйдар күт. Әхеге олыс сыластық көрісті күт, манылаты күт. Иш сүрек бейттен мақтал болын әхеға. Мақтады мәті терьер бөлік бары білеттерігер. Бұл күнлерге қасама ұйынеттен күні жылы ақсы баққа, күні хүт күні ақсы баққа иш сүректен үләуі кетер. Беге олон қобыт ұйыға, сетихиләқтік арыларығар, сетихиләқтік төміктенігер, ұтыларығар, терейсі кетігер барға мақтал болды. Күнді сақабы серін жона әргеті әтік маны ғалжеттар. Әхеға үті олығы жолы хоргуну иш сүрекбеттен бағарабыд. Мақтал болу. Доқсудысты! Өймекен ұлуғын күпсүрді қуалаттара.
Салаятчылар, Сахар Республикатын культуратын туйгуна Мадлена Николаева, Сардана Сивцева, Евдокия Готовцева. Бүгінгі тоғыз өргісті құрын күн, өркүйен оян тақсыбыт күнігер. Улу сылғы уналан көрін ұңоргутын бұл батақ, ұстата туара тәбілі бәтақ. Кең тәлге чәлгиеләқ, әтті қаты итчақ тәбәрінен, итие жегей біділгәқтәқ. Алла қаты атақтардарынан, арағыз ары бадараннақ. Сүйрік аты сүйек барынан сөңсөге сүдіріннәқ, өйміләқ өймекөн сірігер, толбоннақ томон томторго, көміс кәлләқ көміс күріға, сәттәсік тәқтәрген солы тәләйен, ағыз майғақ тағарттық қатын арыян, тоғыз тоғойдақ сол қотыны табылан, аяннан арғыран, анан менен кәлән, Олон қобыт үғағары тоғыруға мұстыбыт, ұстаруыны самағылыр ұстыллақ, уран қайсақаларға, арғағыттан тәйіннәқ, аныға саналақ, айы қаным аймақтарғары, көк сүттен көнтөстөк көміске сүрақтәқ, күнім ұлығын жанларығары, ұруй айқал болуқтын. Alamay kümmet alar ya taksıda kök sütten tehinnak könerken canuga ayılığı bol vakton Жадодоғыттар, ikki сәргеқ чуар күлгақ тарғытынан істе сәргеқ алаң, ikki арылқай қарақ тарғытынан көрі біріләң. Сәтті луғы сетемне бет, ағыс улуғы алтығыннар бет, ому комунгу урурғағыннар бет, сер жонын сеттігіннер бет, тобулар тол көйдақ, толаны болын тұрғыр бет, анараран Аллах артыға болан арғыр бет, төрт сүдесіз қайыларынан тұлқадай бат тұлағыннақ, өймілі қоймекән сірігер, толбаннақ таман томторға, көміс кәлләқ көміс күріға, бәғәңе бүтәй маңан күнге. 16 төгілін ұтылар олон қобытығығар арчылақ алғыз түсті. Өргөйдәқ ағылы тігар ұрақ сірттен ұрдан кәләннер, чуғас сірттен чоғыруға мұстаннар, ағыз сүйістен тақса кейкіттілақ, өрі күріләқ, үрдік тағымнақ жүхүйі болан аста. Бұтып сағай түгені, бұжікті жүхүйіні, бұ ұраты көстүні, сақабы жона бүттін, тымнын нанатыр бұт түрі томтортон, өймекөн сіріт
түріттен уотуттан, биһиги олон қобыт үһөҕүн кök экранынан, радио сетименен, төбөрөн нүтүм сен оллоннон олороннор, саха сирин арас муннуктарынан, тыынчаннан киһи, bir tığınınan utap bıttı umsuguyan olorun kördüler. Noktolok toyun süraktara dolguyan, son surağın sol ayı surastılar. Artık ayağınlılar. Olon kobut baraksan omuna oluzda boğlar ebit. Sahabut törüt ügestere ulukanda boğlar ebit diyen. Ken tutta kepsetiler. Jonga sergediler. Ürdük tamnaktık bolla diyen maktaltılın ettiler. Bu cühüyüge kıttınıllar, öymüle koymeken uluğun oloqtoqtora, usnera, tomtor, artık, törüt, sordonnoq, üçügey, öymeken elekterin törüt cana. Kendiler ayıllı bıta tağılastargar, tolbonnoq tomon tomtorgo tölkölök tühülgeni törüttenler. Umnullu bat künnere belak tebitterinihin, manlık kere köstüğünü kördör bütterin, toğ barsında hınnaq sıraların urbuttarinihin, bargamak talbıtın, derin ıdık tavılbıtın terdebit. Öymeken uluğun canıgar sergedigar, uruy! 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 Cedoğuttor, buğumnullu bacık tücühüyünü et ililerinen, sıtı öydörünen, mındır dolkuydarınan, tutan kaban oğurbut, johun jonu, atattan, 30-90 tığınan körsöğün. Ehigennigi tiger, olonqo teatra. Kıl, Olonqo teatrıgar, uruy! 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 Sergey Zverev Kılvol'un adından Ünkü Teatrın artistlargarı uruy! 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 Üner kölöne teatrıgar, uruy! 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 Ağıyak aksanna kotugun orotları teatrların artistlargarı uruy! 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 Muzыканан кергетте Саха Республикатын культуратын туйгуна Евгений Тазетдинов. Художниктар, Саха Республикатын искусстватын ütüelak деятельлара, Булатын Оюнская атынан сударственной премия лауреаттара Михаил Егоров, Сардана Федотова. Режиссердар Саха Республикатын ütüelak артыга Изабелла Егорова. Саха Республикатын культуратын туйгуна Павел Колесов. Турурач режиссер Россия народной артыга СССР Россия сударственной премияларын лауреата Булатын Оюнскай Өксөкүлак Үлүксай аттарынан Саха Республикатын сударственной премияларын лауреата Олонқо театрын төрүттәчіде Андрей Савич Борисов. Нас объединяет общая история и одна судьба на родной земле. Объединяет чувство огромной ответственности за сохранение и укрепление наших духовно-нравственных ценностей. Мы все один народ, и вместе мы являемся могучей силой, способной противостоять любым угрозам и любым посягательствам. Ощущение духовного единения с людьми, с которыми живешь в одной республике, это и есть уверенность в победах ради будущего Якутии и всей нашей великой России. Öymökәңе болбут, бүгіннерге Олонқо бұтығағар, бары культура, искусство, жанына атыттан, онна, Сахан Оротам, бүтін республика үртігер, атында мұқтар әмейем, ол үскен, сөркелері көтіғыллән, саналыра сағылынан, Öymökәңе болбут Олонқону, ол үскен қайға атылар, онын үйерін көтін тұрамыд, Сахавыт республикатыгар, Öymökän Олонқотын үйеғар, бүтін Россия народтарыгарыны Сахан Оротугар, бейга бұдыттан,
Орой! 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 Мы благодарим всех, кто принял участие на этом представлении сегодня, особенно всех детей, ребятишек, русских, якутов, эвенов, других национальностей. Они в 10 дней с огромным вдохновением, понимая, что когда идет синтез народной культуры, фольклора, самодеятельной народного движения, и когда это соединяется с искусством, то происходит всегда великое событие, чудо. И вот это произошло. Вот эти ребята, те, кто принял участие, аймекенцы, со всех деревень, наслегов, аймекенцы, вам наш поклон! Яванна, доктор, Беге республикатыгар комус ыак олонко итагал ден бертакай программ билелен комус путтуунан билегет хайдакта курду хайды бутын ыак бубут көрөн олорогут олонко ыага хайдакта курду күстактик 16 ыак арас улустарга арас орионнарга куараттарга барарын онна олонко бут түмүгер олонко ден программага билген ток бар улустарга ите эппиттерем билегет олонко диэлерин сидимнере терелинне аны жогускай коракка олонко кийине тутулан турар улахан ан дойдуга тахымыгар артика тахымыгар биллияктах улахан кийин тутулла турар олонкого онон программа олонко кийреригер онна итагал ден кийреригер самый буманны томторго биле кулагоскай эппитини томторго тоябын ден буманны тойбын эппите ол курдук хамый күстактык манна итагал бит Хагабыт народын итагаля олыстен күйіске көхінне, онын бейе қаме мақтанабыт. Де онна, бұл тоқ бар постановочный группа хенниктер тұрамбыт. Бейге, манда, білергіп болу, бейге Илдар Қамыт Айсенсіге Николаев түмүйден қамнаған ұлағанды көя біте. Онын бейе білген сиянаған ұрек бұтын бағарыбыт. Народы түмер, народқа Түмүйеттігер, төрүт, үгәс, мен үйнер, үктәлім ден, өйді білдері келдерер, олонды көмілті болар. Бұл өймекен ұлуғын салалтатын, он өймекен ұлуғын нәйлектерін, клубаларын банда сыянаға түрге оғыстық, кәлер кетерін ғырауыт. Түмі, төрүт, үгәс, мен үйнер, үктәлім. Традиционные ценности – основа моего развития. Мы – поколение Тюмю. Чтим многовековую мудрость предков, вместе сохраним и приумножим оставленные ими заветы. Пусть каждодневный наш выбор будет устремлен к высшим духовным ценностям. Түмү опсастыбаннай түмсүү бәлиеті туттарылар, өймөкөн улуғын, ағабахылығын әбәхінен толыротчу Александр Александрович Ивановка. Өймөкөн сәленнетін Маңнайгы борогон нәхилеген бағылығар Павел Валентинович Васильевка. Артык бөхүелеген бағылығар Сергей Николаевич Литвиновка. Сордоңнох нәхилеген бағылығар Альберт Николаевич Вензельге. Төрүт нәхилеген бағылығар Владимир Петрович Алексеевка. Üçügey nehiliyegin bahılıgar Semyon Semyonovich Amosovka. Usnyara behüelek bahılıgar Ivan Yegorovich Maksimovka. Tomtor selenyetin İkiz borogon nehiliyegin bahılıgar Alexey Nikolaevich Vinokurovka. Algız çıttar Semen Semenovich Sipsep öymökön semeniger. Nikolay Nikolaevich Starkovka. Константин Константинович Винокуровка. Да, бұл көріотты қайдақтақ күрдік әрбәрттері, бұғатырдары. Ол, бұғатыр болын тұрар. Эти жоннор күрдік әмия бұл бейге әрінер тірәғірер жонмұт. Онын әйге ұлыс бағылықтан сағылан, нәйлек бағылықтарам. Әйін ұру күтіннігер ескет бір. Төрүдік өспітен тірәғірер боллақ бұтына. Отчаға үйіне біт, отчаға сайда бұт.
Törü dügöspeti süter dibit tağını norot bu hütnen emiye hütabit. Onu hege dür jon turağıt. Onu bu bihege belaktatibit происхождение народа Саха ден кинигene, он etинne значоктар bağlılar, ровно karağıt eti. Bu düğüge eti Саха atın, Саха sılgıtın ingehete. Eti ingeheni gördürdü bit. Etiner urağa da maygındır, ingehege da maygındır. Ol kurduk, ehegaz noçoktarı durdardı bit. Anı köhün siyaspetin teriyek bit, onda hegiten ıngrabıt. Maktal. Ну и в завершении, для того, чтобы наши друзья, русскоязычные друзья, понимали, вчера произошло такое событие, когда вы помните, да, когда вот этот священная солома привязали все участники вчерашнего торжества, мы это священная солома будем по всей Якутии, и там, куда бы мы ни пришли, там будут каждый привязывать вот ленточку в знак того, что они согласны о том, что түмү ден, самоголху ден, оннугай дүйөктөрө денбит. Бу саламаны билген үс сәргәгә, Колокоскай турар бу үс сәргәтин символын көрдөр битер ондо, ол сәргәгә иңеребит, онны илебит. Чабарды битере. Ösödөгөл мактал лыйыға. Жөй байды олырың өймекәндер. Күстәк тіректәк саналақ болың. Орокут культуратын. Уру Қарыстан. Онда bu manda, bu tühülgəgə hayatırdanı hüyaqtar gıtın. Tögəllini küstəqtik, onda cügəydik teriyaqtırı gen ərinəbit. Начинается церемония награждения конкурса «Хомус». Гран-при конкурса «Хомус» вручает государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов. Он алтыс түгілін ұтылыбыт олонқо ұғығын, қомус күрәғін, қылан күйылағын, тұттарар Саха Республикатын сударыстыбаннай сөбәхеті Андрей Савич Борисов. Қомус күрәғін, қылан күйылаға Эдуард Тарабукин Татталуға.
90-тыста Эрель народной үнкү театра. Для вручения наград 5-го межрегионального конкурса конского убранства «Наследие предков» на сцену приглашается исполняющий обязанности главы муниципального образования Аймеконский улус Александр Александрович Иванов. Гран-при 5-го межрегионального конкурса конского убранства «Наследие предков» становится Усть-Алданский улус. Вручается сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Долсунытыстығынан көрсе қайың. Олонқо театры Иванида Бугулова, Вероника Лыткина.
90'ста Олонқы театрын тыңнақ олжуттара Вероника Лыткина, Иванида Бугулова. Салғы көрсің хейім ансамблын. Солдатства, хейм ансамбл, халаячы Диана Винокурова. Слово предоставляется директору по внешним коммуникациям фонда «Эффект Мамонта» Александру Александровичу Жиркову. Күнді томтар олықтақтары үйәкәйджеттері Москваға «Эффект Мамонта» ден фонда бар, культурный. Наулақанау фонда ол тәлітті бағарытынан байыл өймекөн сиригер үйәк олонқы үйәға тірілдерін ең материаліне көмі болуаққа ден бағары ылынылы бұта. Оны шүбеліген баран бұл оскола, томтар оскола тегер ол көмені береққа ден. Оны президент фона Екатерина Кузьмина Витальевна ден. Манна кәлем барбыта дағаны хатан кәлбәті гынан баран олейін ол бәліғін, ол сертификатын, миллион ағыз сүйістейіншілақ сертификаты мен директор, школа директорыға Алена Владимировна тұтарықпын көңілден. Күнді доғыттар, онна... Аны деші бері әтеметі бағалысты. Манна бір
фонда лохточута андой дуга атырбыт хоккеист Вячеслав Александрович Фетисов тем бар. Кені бәтін атыттан оларға анан оскола фонда тыранан футбол катын сурян бүгін бұл мегінен тексерді. Бәтін ағарда татылын тексерер, барғы тегер жолы соргуну бағарауыт ұяғынан ағардалевет. Доғсыны дыстығынан көрсін, ағайы қақсанына қодығын ұруаттар театрдара. Әйін егетінен аған әрәлілер, қотығын ұруаттар, төлбәлері, доғсыны дысты. Үңкілән астылар, ағыя қақсанына қодығын ұруаттар театрдара. Голын, доғсыны дысты. Для вручения наград победителям конкурса «Запевал Осухой» приглашается заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета национального праздника Ыгэх Олонко в 2023 году в Аймеконском Улусе Сергей Васильевич Местников.
Обладателем Гран-при «Лучшей запевала Осохая» Харлампиева Каролина Петровна, Вилюйский улус. Победителю вручается сертификат на 100 тысяч рублей. Жадуодоғыттар, 90 стығынан көрсек қайын, Олонқо театрын артисткатын Анастасия Алексееваны.
театрын артистката Анастасия Алексеева. Сертификат в связи с годом педагога и наставника в Российской Федерации вручается патриоту родной земли Марии Поликарповне Бояровой. Сертификат вручают Василий Степанович и Маргарита Егоровна Винокуровы. Семья Винокуровых является почетными гражданами Аймяконского улуса. Дорогие наши родные, родственники, друзья, коллеги, которые собрались на этой солнечной долине Томторской земли. Мы, семья Винокурова Василия Степановича и Маргариты Егоровны, от всей души благодарим за тот день праздника, праздник Аланхо, который вы организовали всеми своими силами сообща. Нам в эти дни очень понравилось все вот эти организованные мероприятия, и мы благодарим наше правительство в лице Ильдархана Айсена Сергеевича Николаева, правительство в лице Сергея Васильевича Местникова, ну и других, которые постарались поддержать, которые финансировали все это зрелищное, хорошее, вот потрясающее, грандиозное мероприятие. Дорогие наши друзья, мы давно не были на своей вот родной земле Оймаконе. И вот когда было объявлено о том, что очередной праздник Аланхо будет проведен в Оймаконском улусе в Томторе, мы решили, что обязательно приедем и организовали спонсорскую поддержку патриоту родной земли Оймаконе. Вы, наверное, знаете, год учителя, год педагога и наставника, который объявлен президентом нашей России Владимиром Путиным, очень удачно совпал вот с таким грандиозным праздником, праздником Аланхо на полюсе холода. И поэтому наша семья решила вручить сертификат на 100 000 рублей патриоту родной земли, уважаемой Марии Поликарповне, заслуженному учителю Российской Федерации. Так, вручаем от имени. Вот. Такой сюрприз наш. Вот бурные аплодисменты. Вот. Бурные. Мария Поликарповна. Астолбак, Аймаканугун, Джоннора Саргата. Эгене бу улаккан булаһынныккытнан эгаддалан туран. Правительствоға оны республика президентігет, оны сәргі Россия президентігет дөң мақталбытын теддебет. Ол оннуғат, беге әймекаатта түхем бәккәбет, қалламыт туран бәдді, тоқпы бұрыта, үшкейдік аста әйяқа мақтал болуқтын. Онда, Мария Поликарповна, существует поверье, если очень долго не были в родных местах, то должны мы сказать, мы искали камень с дыркой, мы долго 20 лет искали и вручаем хранителю вот наших ценностей музея Марии Поликарповне. Вот этот камень с дырочкой. Вот. Пусть она лежит вместе с сертификатом. Да, вот. Спасибо. Спасибо.
Сынаға көрсін, сақабыт сірін үтөлі қартығын. Үрі харын! Зеремекенерге уруя қал. Salgına minye desper bire Cılkını hatalar sasayınırda Senin kıl günis gördüre min küreter sanağın Gün konuğu atarar sasayınırda Parlına astıyda kallanken kallan Sıra sarıdak sir otağın kanlarında Hotmaz çeyrek öğünün timenne Konusu da sayoksun saymarda Çeptik kıl küres körüdüre min titleri bet sanağır Ama tok sol bu yoy bu kere küftünü Dönlü daldı salgına minye desper bilir Çılkını atar zasayınırda Harlınma astıyda kallanken kallan Sıra sarıdak sir otağın kanlarında Hotmaz çeyrek öğünün timenne Konusu da sayoksun saymakta Kanlar bargı tom. Cem. Harlınma astıyda kallanken kallan Sıra sarıdak sir otağın kanlarında Hotmaz çeyrek öğünün timene Konusu da sayoksun saymarda Harlınma astıyda kallanken kallan Sıra sarıdak sir otağın kanlarında Hotmaz çeyrek öğünün timene Konusu da sayoksun saymarda Konusu da sayoksun saymarda Doksun dıstığa, ürü sarın. Emekanlarga uruy. Huruy. Huruy. Да. Слово для приветствия и вручения наград лучшим исполнителям Олонко приглашается первый заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия, председатель Национального организационного комитета Республики Саха-Якутия по подготовке и проведению второго десятилетия Олонко при главе Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков. Күнді доктор, жам өр күппет кәтәспет, олон қаваты ғағам, сағалан оқсан баран, қайы яға түміктенен әрір. Улақан сәбәңнәхін бар әті. Боймекөн серігер ғақ ұхаргам, биринен көрдік тойы қырақ тойдым. Onu олықтақтырыры болбаққам, өлжіттір әме біллаққет болу дегенігін. Еккейінен улус кенігер болбатақ, bu tomtar tölbetiger. Bugün manna bu hükkemiger
Tomtor tölbetiger betiger oloror jonunağar bespük elbaq ki kelen ılcıttatam. Bu balayda ustuk. Bu jonu barıtın etergilli körsüyakka ahatıyakka sediyakka konlaruakka tutuakka vanda tekihili tetterim atariyakka nada vallahi dem. Dem ol bar. Anı Тугу кистек бите яттан икки төгүл бахалы гулары бытайып. Ыяк ыһылларын туһунан быһары луллы бытын кеннем. Онан биттен бир хаттыгас. Ялгынан баран бүгүн өймөкөн сиригер отугар олонко хыягам честактык жохуннактык Tok bar seri borusun, seri tomu barıtın tutuhan, kanlık dağınım, aymalganam, süpsülgene sok, sakalı, nağılıççım, kolkutuk, onunla sürde o şey tahamnaktık ıtılında. Onu söbüle heğettim. Detim, itim, Ötüstüğün oluqtoqtara hegim. Qas bildigitiger ulakan maqtanı kurduk. Ölcütüm sakay mekan jona ulun eqtustaqıd. Men bugün mannam attım etem Bahala Aleksandrovich Mesnika batın. An bastan kini össe 5 sılağıtam. Boy mekan siriger otugar Hıqıhar tuhunan kepsetini an bastan kini kötök bütehigi deputakıt ehiyakam manna emmekan sirigar törevit eskavit kihim ikki bolcak koy mekanga bahılıgının ülülebite biler buluqtağın. Ot kini bağa sanatam ol il darkanga Aysen Sergeyeviçkem öyübülü ulan Ol kennetten olonqa hıgını hü bolanıgar kiren bu bugün bihigim öymekan ötük sirigar keden mostan olorobut. Bugün min emanna maqtanı yapın bağarabın nehelek bahalıktargar qas bildileriger. Bastadan duran üçügey bahalıgar, sordonnak bahalıgar, törüt bahalıgar, Artık bahalıgar. Vonna billen torar tomtor bahalıgar. Vonna bu kelen olur uusnyara beyetin halayaçılara. Ehginen süreden otuktavullah bahalıktar. Qas bildi ki higitiger. Qas bildi bu hıqqa kıttıspıt, kömelöspüt, joluspıt bağarbıt joңu tugar. Общественный терилтелер getitten sağılan Kıra otottan kırcağa soğuanyarıgar emeqiniger tiyem, buka barılarıgar olonqo hüğün teriyen ıtar, kemitet atıttan men tus beyem apıttan istin derin maqtalbın tererdebin, onu tererdin buka bağlıstam. Alexey Nikolayevich eyyakam, onna Aleksandr Aleksandrovich eyyakam, tuspa maqtal. Bugün manna sığınağa takan turbu teriyatçilere bolbakka, Bu öymekan tölbetigar boka barıtıgar töhülek terehin boldam. Töhülek can toğurustam. Onu boka barıtın terisi bit, sürbü köpüt, hıyağı kim dağını keleni henni kutugar teriyerin küpekkem, beyagıt hıyağıl cahilli bu canğa, eyyaka boka barıtıgar maqtal boldum. Devondam ölcütlerge tuhayene tebin, Sol ustuktarda töhek allarından deşveydi komunan terinen kolkutuk nağılı çöy-çöydük sünyanan barangıt etenge ayandan doydu kutugar sergitigar okutugar etenge ayandan tiyen barangıt öymekan kırcağa seriger ötük öymekange haydakta kurduk olonqa hıyan oloqtoktar öhan teriyen üpüttarın tuhunan Uhun sıllarga namak kepsen oğustun, öymekanı hıyağa, olonqa hıyağa, arsarga atana durdun, jan sergeyti tuhunan,
Yörü kötü maqtalынан ərəttadın. Olaqtaq жаңы қабарға мақтал bu қабары гітігер. Уруй туску айқал мишіл болдun. Начинается церемония награждения обладателей Гран-при лучшего исполнителя Олонхо. Среди молодежи обладателем Гран-при лучший исполнитель Олонхо стала Аммосова Марфа Федотовна, Мегино-Кангаласский улус. Победителю вручается сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Среди взрослых обладателем Гран-при лучший исполнитель Олонхо стал Николаев Алексей Николаевич, Татинский улус. Победителю вручается сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Мақтадым әте, олонқығығар. Мақтадым әте, бұл жаңы айылқатығар, серегер отығар. Мақтадым әте, ебер. Мақтадым әте, томтор, олықта ақтыруғар. Мақтадым әте, сақан жонуғар. Süz sılanlara tüger, toğan sılanlara tüger. Öymöken ıtık siriger, öksöküle oluk seykeden hıgıs bıtam. Illan toyan bar bıtam. Ol kenditten bir üye bolan baran. Kini bir doydulağam. Bölük soy toyuk sökelen. Egin nigitiger, beytin rötün toyuğun ehidinlerde. Üçügey bulbatı utum salganan bara torar. Мақтанабын өргөйдө көймөкөн сиригер, мақтанабын төрөппеттербер, елағаға бар, мақтанабын тапталла неге мұлуғығар, онна мақтаны әметі өймөкөнге жанугар әргетігер, үйағынан.
Кыйлақтарға сөтігіл, доғсын ұтысты! Ендеке көңе Сергей Зверев кыл олатынан Национальный үнкі театра. Выстыбаттыңнақ, сылай батсындағыннақ, жығығай жылығар, сақабыт сылғытығар, ұруй! 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 Сергей Зверев атынан Үнкі Национальный театра. Болғойың көрің істің, өймілі қоймекөн үргөйді қорығы түгер, көміс келләқ, көміс күрі келбеннәқ кенгер. 2 күн ұстата, 16 өріс пүбілгетәғі, олонқа ғығын жоғын бәлеті болбұд, өтік дуағаны, сақасырын ұрығалламыд, қоғыңы қоғылыбыд, күз амма ұлуғар, алғыс манытынан алған, айғығыннара тарар, кәмекер дейбет, ботобол жоқпыд, тиен кәллә. Уважаемые участники 16-го республиканского ИГХ Олонко, на праздничное тюльге приглашаем исполняющего обязанности главы муниципального района Аймекунский Улус Александра Александровича Иванова для передачи символа Олонко 2023 года главе муниципального района Амгинский Улус Степана Николаевича Кузьмина. В 2024 году ИГХ Олонко будет проведен на благодатной Амгинской земле. Кысамма – символ вечной красоты и гармонии, душевного покоя и неистощимой энергии. На гербе лазаревый цвет поля щита символизирует кристально чистую воду реки Амма. Бурдук – олицетворение Амгинской слободы, самой русской из всех земель. 4 столетия на Амгинской земле выращивается зерно на хлеб. На гербе Амгинского района изображены колосья пшеницы, означающие экономику улуса, богатство плодородия земли. Сардана Себекке – символ экологической чистоты и красоты природы, является центральной составной частью герба Амгинского улуса.
слово предоставляется главе Амкинского улуса Степану Николаевичу Кузьмину. Үтү жора киһэнэн ытык мааны өймөкөн улуухун томтор нэхилегин баролохтоохторо күндү ылжыттар тәрьер бөлөх. Эйгини барыгытын бу 3 күннәх 16 төгүлүн ытыллар ытык өймөкөн сиригер олонкобу тыһыга түмүктәмметинен аммалуун жонун сергетин атыттан итидик истинник эгаллибидин көңүллән. Бу 3 күннәргә Үддәк, үрдүк тахамнақ, бары бұ тәрәхінлер болан астылар, бұ үрдүк тәрәхінлері бары ылсаңғыт, қаз бірді өймөкөн ұлығын олықта оқтыру. Онна тәрер бөлік бары бірге ұқса сетімнәқті күліләңгет бұ бігі олың қобы тұхыға әтәңге үрдүк тахарлақтық түміктендәден бігі бары ылжыттар бәлетейбет. Бігі Илдар Қамыт, Айсен Сергеевич Николаев, бұйылғы үрбе үсіллақ, Бастықы ұқаға болар, бұ кәлір 2-тігінші хүрбетүйет сыллақ 10-7 төгілін ұтылар олонқо ұғығын аммалу ұғар ұтарға ден ұқаға болар. Бігі бары әрәне қаз бірді хақабыт сирен лоқта оқтырын, әрәне әйіл хүрбетүйет сылға 10-7 төгілін ұтылар олонқо ұғар күнді ұлжат болан кәлір кетен әрәне күйтәбет. Онын оттан бұ Билинги тәрәһендер билотон камыя тәреллән, ор комитет тәреллән төлөбі қамнасу барыта хағалынан әтәңгә бара турар. Онаттан барыгытын әрәне долгуя күйтәбет, саллар саас тұқары сақаны үрдетеге олонқо. Өймөкөн улуғын жонын сәргетігер, онна тәрер бөліққа ұруй! Уруй! Уруй! Қал! Айқал! Мақтал! Дорогие друзья, вас приветствуют хозяева будущего Эгехолонко, Амкинский улус.
Өймөкөн жанугар сәргетігер мақтал. Күнді дағаттар, кейін түйілгеге көрсүйігің. Әхилге 18 түгілін ұтылықтақ олонқо үйегін қағайыттара. Amma uluha. Bir-iki. Amma jonun atıttan ösü tügül öymeken alıqta oqtorugar 16 salonqa höga sitihilaqtik tümüktemidnel. Eğarte! Күнсерин күндүтте барыта Манна мұнюс тубут керете Sürügürder rüsursunun Odulamın yeren kerepi Sardan ala halas qaluda Atağım annegardır gıyar Iras qalan çağıl güne Manna mağa bide xerebar Amma var gün takse sarserda Üle can yeridim tere Eder sürette veritedime Eder sas bihige amma Jollono bum doydum tınıta Doloranta sügüz barıtan Eder sürette veritedime Eder sas bihige amma Mananca derüdüm süle Retoyu günkü argısta Ülevere hügen sılcar Canım manı sergen canlarda Doydum yine oluz gereğim Kuru kapta sanı sılcabım Etmeye güstire olalım Ama mine ikin taptı bilge Ama var gün takse sarserda Üle can yürüdün köre Eder sürette veritedime Eder tas bihige amma Jolona bum doydum dınıtta Doloranta sidiz barıta Eder sürette veritedime Eder tas bihige amma Gündü saqabı jonun buga barıgıdın Ehil 18 tügülünü dıllar Algısta gamma sirger Olanqa hegar Güdemez Amma var gün takse sarserda Üle can yürüdün tere Eder sürette veritedine Eder sas bihige amma Jollono bum doydum dınıtta Doloranta sidiz barıtan Eder sürette veritedine Eder sas bihige amma Balgayın kerin istin Öymüle koymekan örgüyde qırığı tüger Kömüs kellak kömüs kürek ilbennak kiniger 2 gün ustada 16 Respublikada qılın qağığın Johun belede bolbut Ötük doğanı Sağa sürün ırağalamıt Qoğunu qollubut Kız ammalugar Algız manıdından algan Aygınlara tarar Kemeker dibit Botobolcak bud Tiyen keller Olon qağığın Johun belede bolbut Ötük doğanı Killerer Kömüs kürelak Cehegey ayıta Olon qağığın Johun belede bolbut Ötük doğanı Kömüs kürelak cehegey ayıta Ayı oyunugar tuttarar
Ayı oyuna olon kağığın çoğun belede bolbut, ötük doğanı, on hettüstügülün ıdıllıqtaq, kısamma bağlıgar tuttarar. Ayı oyuna olon kağığın çoğun belede bolbut, ötük doğanı, öymülek öymeken bağlıgar tuttarar. Öymeken bağlıga olon kağığın çoğun belede bolbut, ötük doğanı, on hettüstügülün ıdıllıqtaq, kız amma hirin odun bağlıgar tuttarar. Ağız qattıgaz tağar ağasman qallan olun kırıdıgar daydılaq. Üz qattıgaz tağır düngmen qallan ürütöttügar oloqtaq. Arağı çılığıran Allah üte ayılar büt. Öymüle qoymeken ulugar tolban noqtaman tomtorgo. Kömüs kellaq kömüs küreğe üdıllı büt. Olan qahığın manı ılcıttargar. Ürgen köten yer üyer kapçı kurduk. Ürün tolok üktellenin. Sarcaktar sağasamdan berbet sabağa bıla sargılanın. Ulakan urahacı orta tuğun sağa, umsan berbet uğun, uygu buyan oloqtonun diyen, algız bastığın anı büt. Gündü doğattar, iliğilerden turhan, o kaybıtıgar barı tümsen mustuğun. Yolluq harqlaq olaqtıq, harqlaq olaqtıq, Yavun manı canlarım, manı daynarım, Ruyay qılat əmmət, Ruyay qılat əmmət, Qəbbin oraydan, Qəbbin oraydan, Nastar yelənət, Nastar yelənət, Dərkərə canlarım, Dərkərə canlarım, Anı qızqa ettigar, ettigar, Kösüh yaqqa diyerəcə, yaqqa diyerəcə, Qırdağı yəkəy, Qırdağı yəkəy, Yoruy ballan canlarım. Tümüktener güne üyden keller. Cakırcıktağını manna ustur onu samağaluru ustillaqtar. Olan qavuttar, toyuk suttar, çabargaq suttar. Ondan Ustar. Ustar. Doğru ham ustan manlık ulahan tireğin ürdük tahımnaqtık asta. Odan eymekan ulaha tehede ırağın ayana uhunun sola ırağın in manna 5 tınçaki doğruha munna. Kömüs kelleğ, kömüs küre serigar votugar kırcık tağını 5 tınçatan taqsı kihi kelen tübürenden tümsen toğuruha mustan üstünnek gün ustata ohuakayı orayuttan illa olan konu üyeri kötü tolordo komuz jürüsken durğanın doratta bu pastıgas bıçıngnaqtar kön küres bulcastılar ondan dağını elbaq kürester bu tühülgeğe bolular ustar timiri uharan tahardılar vonna elbaq at sebir gelit onuruga kön küres bulcastılar iti kurduk olonqo ıhıga 16 tögülün bu eymekan siriger otugar ürdük tehimga asta
айылғабыт эме олус үчүгейдик туран берде төһө даганы тымны орой диен аттатырбыт ити куя сатылан туран хас биддибитин бу аламай күммүт алария таксан арчылата арыңатчылата ити сылас коннортоото. Оннотта бир беледен этере бит боллакка урукку индики сылларга маннык кабаннак теренер улус киндигер болар бит боллактарына бу сырыга кыра селеня болла билен турар нехелеке улахан төйү күз болар. Энеке хайдыга билен турар олук урулунна, сололунна, артык арылынна. Күнді доғыттыр, оттон олонқа хығар кәлбет ғылжыттар томторгар болбаққа, өймөкөңе атыхыт меценат, үйерағыри сайды солын солбут Николай Успович Кривошапкин жейтін чөлігер түйербіттерін дуғыйы көрділер. Биһиге аяр тылбы тағыта өксөкілі қөлөксөй, үйе аныра түгер турur бұд сәргелерін баран көрін күйс уа қылынылар. Онна бұғырдық тас қаялар әркендерігер сылжан духалын сыламнен, ханалын көннөрен күз уақылынан тарға хықтар тұрдаға. Саха көрдірер рейтиннер компания, олонқа хығын туғанатыттан ияқа бұға пердерге, күндіктері көрдірен, оттан әйге миястына доғыя көрбікіп бола ден әріне бит. Онна самый сүріне бұл барата бейгі көміс пондабытығар қаралылар. Күні доғыттар, аны әхил алғыстақ амма сірігер бейгі олонқа хығар үйері көті көрсі өкпет. Болған көрбікітігер мақтал әтеңі болың, көрсі қадері. Көрсі қадері. Öymüle köymeken uluğu karı, tolbanmak taman tamtarga, kömüs kelle kömüs küreğe yıdılbır, olonqa hığın mağı yolcukları karı. Umsan berben uğun, uygu bu yanılık tonum den, algız bastığın anımır. Ehilgi olonqa hığar, kız amma kıdılıgar, körsökka deri.